Akatambaka kakwasirwe kamera z'omushuubuzi omwe mu tawuni ya Katookye ebiro 29 by'okwezi gw'ikumi kandi nukoreka abashaija bashatu abari omu bijwaro by'amahe abatahiriire eduuka. Kwenda kuhamya ebiryo mu katambaka tugiire omu tawuni ya Katookye twashangayo John Rwatoro obubahirize kutahirira. Ono akanasaba sente unagamba ngwa mumura situmwita unagamba nangu afana nangu leko tutamwita unaleta sente wafanda we mundu ali aho kwame yona ngagaruka ngwa sige twamwita unaganangu ali sente hati aho. Rwatoro tuwe wenka na Joseph Muhumuza kansala wo mu Rukagwa Katara omuri Katookye Town Council nabo bakamutahiraho kandi obusuma bwe mundu bwekingurene muri tendo yalikira ngabebembezi government kasinganire tarwanise ikintu ekyo tulikube habokuba ndwekaguza hize mundu eza abasuma ni baziya abo bwa hati bashobanjirirwe n'amabanja sente zibanyibire ngoranganye n'amabanja mayingi ambanja kwinganingana agombetebe na loni nkabanyine soko kanga milioni nka 50. Embereje tumisirize twashira RDC wa Kyenjojo konkogwa tumanyise ngo Abashuma babatandikira kubakwata abamu nambali tukubaliza kino tubakwatire muhoro tukwasireho babiri bwire buno tubayina kandi tugenda ku bantu batwara omumbuga za amateeka basobole kutebya kanana katano. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.